आंसो दा भाइरेल खायनो लैखोमु फुइनाय रखनो recording viral ang kang ke o sarai khorma bisal bai pohor tir pra ma makano o bisal bai pohor ni ta mukhang dam tong ma tir pra o tam dam to fuinai rong ne ang se ta viral khaina lekhumu fuinai rok no bo je mistake khlaimani na bo nije bo accept khlaina ning thum je e bo jodi phaika sapaika media o bo bini live video no te wisa jokhon te bo buino dhamki ri puro se bo live video phai sawi manungke tao bo te se live video phai sana ning thum yes ani digiti bo sayang kana ang bo kok lai saiki jakana belai no kok lai si jaka ba bukuk sitra tiklai jaka ani talia ana naka jafa sidi ani bagai tini lukurok bo purum na nangkha jole na bo nangkha nasle na bo nangkha bono nasingi tongo no ikhana joratei jodi bo live video phai jotto lukurok no pohor ba bishal no ba je borong no bokukha jesno phone bo dhamkir kha porong jotona no bo phai nakar sanna na ningthung bo live video si dhamkiru kutugongka bo live video no phai no same kok no bini chalia nei gosi phai na ningthung je bo chini tapu jacob de burma bo kaisa media ni borok no habana bini media ni zariya o bo isa misuse khlai ga borok rok no isa misguide khlai ma hengi thanga misguide bole to bo kabangma misinformation burkha ba khok sitra bo tiklai ka sak nangani kok bo saka so omo hairok no na haroi no so defamation case ne ri pha ba bo buino yesi surmani bagai kunu ya yesi surga ba chaza yani ba hate speech bina wana no hate speech chini yang ting kitini be legal rights itu sanan thanga ka bo hate speech rom jam so hate speech remani bagai lukurong ni bokra ko kabang ma wan sumung phaiga hamya wan sumung phaiga ba je wan sukja ya tongmane roksulo si wan sumung phaiga obo hairok no katrina ni bagai sung kaisa media mani ya sengla bai bo misuse khaimane bagai chini yang tai sung legal notice mara hor ka bono tini obosong legal notice rohana ni bo nangla khamu jodi bo bini limit na rage tonkai as a media person bo phaioi chiri goi esi pako goi bunyo dhamki roi okok rona bunyo threat khlaya oi jodi bo kasang khai bini news khlai ka angke kuno problem angla khamu ba chung niya chini yang ti bo kuno legal notice jagla khamu Oh my god, takuk Jacob de Burma nung batamo ungkha. Ekdike chungni ni mangpuli nugu lini chene ni madumte nung sanjana ni bini ma mano phungkai sahoro. Nung takuk pohor de Burma bai takuk bisale somode kunu se hame sama kurui. Hapina lukurong nono hame hme tongha. Hapina lukurong nono hame sawo ni mukhango kali sili tongha ni mukhango lajung uru tongha. Kintu ono dige nini o odi recording ro kasai phayo social media wo. Onyo recording kasai phamani pore lukuro khanama pore hanya hai lukurong ni bukhawa ni bagai joli mung phanyai nasi mung phanyai nung hanya hatesha nasi mung manai tamni gadin o audio recording ko kasai phayo ne takuk pohor bai takuk bisana joli jangmani mangpili nga kai takuk nono amuna ko kachana uchungo nung dodina o kok no se muthama usukha kai o kok no viral khani usungya muthana usukha kai takuk dine sama hai jumbo no sasanai please nung lukurong bus kango phadi taise hai live video sam phiudi hai lukurong bus kango phadi takuk pohor tai takuk bisal tai nung je borong no kutuko a borong no nung phai map san phadi hai sa ni mukha lukurong bus kango tai chung mangala kha hai chang nung lukurong no je hame han tongmani amtai mathak mangala kha tamning ta kasha mangpe kase phayu ni birude social media wo audio recording je nung aro belai no jole changmani tai nung aro khuklai kok samani kok khame samani takuk pohor tai bisane ti kok samani amang pudiro kase phamani pore nung wan chugo na lukurong ni bukhawo ni tam invest khana belanya bad invest thang shoi kya lukurong ni thani a hame image no tabo hunani inge kaisa no lama tongsane ni thane mo kha hane hai public ni biskang phage lukuni biskang phage social media ni biskang phage nang lukurong phage map sampadi hanga chini ni o jetabo lukurong thane mukhang sumu tongmane tasle mukhang sungsna hine angkha khayu nakai takhung nung jodina ani video ani madam tinugu tongkai ni thane amna kase request nung o controversy no nung na tabo muthage machnai kaisan lamate nung muthag machnai oma angkha ma nung lukurong no map sangkai obosho lukurong no map khare nai tai o controversy ba muthag jak sanai hine angkha khayu Guinness level bai
John Deverman bung nawe bo sauka hamia to saya tabo unke hamia saya tini phano bo sak na nge kok saka ba norok ani ba kunia mai ke bo kok sawi tika bini je point samani abono right ni bo sawi clear ke sawi to ni ri aboni ya gulosi जों बिनि लाइव भिडियो नाय जों थानिवा काइसा पब्लिक बोनो कमेंट खाइमानि बाइसे बो बोनो लाइव भिडियो नो ये सिपा खगै इसे धमकिरि दङ आमुं के मीडिया नि एथिक्स नि बाइरे थाङो बो काइसा मीडिया नि बरक नै काइसा बो तो सेल्फ नो ए चीफ एडिटर नि बो चंगै ना जा ओके एग्रीड काइसा चीफ एडिटर नो खना बिकॉज बो काइसा डंगर टीवी नै चालगै तंगनि बो बालोखा एंड पब्लिक रक लोक रक बोनो अनेक नो फॉलो खायो बो गोबां तिमरा सरनि बागै न्यूज रोग्रिवै दङ तबखौ बो काइसा न्यूज नि एंकर नगै काइसा मीडिया पर्सन नगै अमाइके सायांगनानै नांगमानि अमाइके बो धमकी रोग्रि यांगना नांगमानि आबनि या गुलो बो लास्ट तेवैसा जले जगै साइरोगा सञ्जनन बेपरा अनु कुन फन्ता सिंनि पहर विशाल दिनेश तो सुह देनि साइरि रोग ग्या जगो आं तो कुबै कक साइ दङ ताम ताम खलाय आं स्टेप बाय स्टेप साइ खनार मानिसि किसा लगै फन थांमोन नागारदि तागा जगाव तामखा नेक्स्ट अंके आं पोस्ट खाइरि रेखा कि ताखक जेकब निनि तम हर सुनजाका तम हर नांजाखा तो वर्ड आं तो किसा यूज खाइखा बाट आं बुना करसानो जदि आनि आं कुनु बेलाइनो मिस्टेक नि थांगा आंके बा बेलाइनो रिफ्रेम खाइखि आंके तबखा आं बुना तिसार क्वेश्चन सुनगा के निनि तम हर नांजाक जों लुकुरक साबनो हिरो सनने स्नामी आबो लुकुरक नि थानियोसि ताबो ताखक जेकब तो जले जागो कितामनि पहर बाय बिसालनो लुकु हिरो सनमना नांनाय नै काइसा बनि ऑब्जेक्शन फाइगा सो ऑब्जेक्शन तो बिनि साइसुं निसि ताक बाकी लुकुरकले सपोर्ट खाइयै बरकनो हिरो माने बै दं आबनि बिसिंगो बो बोले आजागाव फाइयै बो सिमिक ऑब्जेक्शन रुबै कराखे सागनो कटरखे सनामै कक सावै दं आबनि बिसिंगो बो तामंखा कमेन्ट नि तियै बो जोंनो त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नो यापनो बा आनो फानो बो काइसा धमकी रमा हाइके कक साइखिगा जे नों हैदराबाद टीम बाय तामंगलाय जों फबै तनो नै साब आंगा जागा रेस्पॉन्स रखा कि नाइदि नों हैदराबाद नि बेबर नों कोन फन साइमैया नोंगाबो खाक्सा स्टिमे खनावै सेल्फ डिसीजन तानादि कि बा फाइनलाइज टाक्लाइदि बाय थांगा आबनि परेवा तो सुंगासो कोनो खालायलिया बो बाय आं आबनि परेखा बिनि जे लाइव भिडियो फाइमानि आबो भाइरल खा बा एकजना क्लिप टान जगै टानै पोस्ट खाइलायखा जे जागाव बो जलि मुं फनुका के बोत्ता कैसा पोस्ट खाइरि रेखा जे सो कॉल्ड NGO बेंगलोर नि सो कॉल्ड NGO त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन माने ओ माय वर्ड्स अफ गोबां यूज खालाय बो गोबां आजागाव कलंग सैका आबनो नुगैसे चिनि लीगल टीम रक बनो लीगल नोटिस रहरो आबनि सिगां तो नहरनानि कोनो वान सुग जाया रहर का बोले तो जों लीगल नोटिस इशू खालायका जे इन केस जदि बो अबो हाइके नते बो आगे ngै थांगा हंके जों लीगल एक्शन नानै बिनि बागै जों जतो प्रेस क्लब इंडियन प्रेस क्लब अगरतला प्रेस क्लब एंड खमरं प्रेस क्लब बिनि चैनल नो कंप्लेंट रनाय एंड बन्द क्लैरि रनाय नै चिनि लीगल टीम रक रेबेका दिनेश बेगा हागर खुरजाखन सामानि त बो आनो डायरेक्टली सामानि या अब खरकसा बरक लोको कैसा पब्लिक बरक कॉल बनो कॉल खाइमानि से बो बाय सुरु से बिनि लिमिट नारके कक सानो रंगलिया बो बिनि लिमिट नारके कक सानो रंगलिया एज अ मीडिया पर्सन एज अ चीफ सिनि वान सो बंके बो लिमिट नारके कक सानो नांगमनि जिसको कक सावैबो तो आहेनो एरें जले बै छले कोन कक साथो याबले तो बो तो सावैरि रेखा जले तिथिं फानाव खाना टेंशन फालायगोन आजागन बिसिंसे जदि दिने जुमति खाइ दं हांके बिनि बागै हाखर खुरजाक दं हाइसि नेके जे खानानै बरक खाना जे कक सानाय बरक बो सिनि फाउंडेशन मेंबर फना बा जोंनो फलो खालायनाय बरक खा सो बो बिनि यांगै पोस्ट थाइरि रेखा सो आ पोस्ट न बुइबो ना हारै तैसा क्लिप खायै पोस्ट खाइलायका बेने आजागाव बिनि मिस्टेक नि थाङोका कक लाइ सामानि आजागावबो नुकजागाव खथासिनि थाखक जेखा औ कागलाय जाक्तो हनै मायाखौ बा कागे थागा बहनियाखौ बा वालाय दंलाय बहनै मायाखौ थाबो गर जागा सुदु सुं हामिया क्लाय दंमानि न चारदी हनैसि जोंबो तो सिनि यांगै एक्शन नावै दंगो ताकि बो जे मिस्टेक खालायमानि न बो निजेबो एक्सेप्ट खालायनानै उंथुन जे बो जदि फाइका साफाइका मीडिया ओ बा बिनि लाइव वीडियो न तेवैसा जखनते बो बुइनो धमकी रिप्रोस बो लाइव वीडियो फाइ सावै मान उंके ताबो बो बोतैसे लाइव वीडियो फाइ सानानै उंथु कि यस आनि दिगितिबो चायां खाना आंबो कक लाइ साइखि जाखाना बेलायनो कक लाइ सिजाखा बा बुकुक सित्रा तिक्लाय जाखा आनि तालिया आना नाका जाफा सिदि आनि बागै दिनि लुकुरक बो
urum purum na nangka jole na nyebo nangka nasle na nyebo nangka tang au jaga wo chini ta hokja kapno tang sana namu chungo boto jole jago ki hero tamni baga snam ni tabuk jeng hero snamnani snami amoto jung to nai tongo samung kaham joto no khlayo media rago samung kaham khlai tongo social worker rago khlai tongo tini oino haino group snamai bo social work ma samung kaham khlai tongo tabuk ke somoi bo tongo je tini recognize nani somoi bo somoyo sing recognize saimai abo jeng tini recognition manani bagai to soto samung khlai tongya tabuk bo bare bare saw ang bagi samung khlai phaimani ang bagi samung khlai phaimani bo daily ma point khlai phunugui tongo so amo haike point khlai awei samung emon ke khlai phunuk di je nang rectify khlai ka inge lukurok no na appreciate khlai ka yes tabuk amo no si henai nang appreciation man ka tabuk nang lukurok khoroksa na appreciate khlai thani wo objection na thangya wei nini nang tamo khlai phaiga nang abono sana thangya wei accept khlai di nang nije bo lukurok ni pokheo choli di kaisa media ngai bobo to samung kaham khlai phainai no en media ni samung se amo je sung bahai ke tamno kaham phunugi manno bo jaga tamo ungyang ni tongkha abono so phunugi manno amo se media ni samung oro bhai ke bo challenge lanyani ba objection ranani ba boycott lanyani amo to bini thanio kring na nango ba sak no tor jaga sanani amo hai kring na nangnai jung as a media person tongai tongkhang ke media ni ethics follow khlai cool babe jese sung information ranani anchoring khlainani amo hai ke khlainani bo kisa sikina ningthung tabuk jorate bini thanio chung joto news no teo se re-evaluate khlai nai mani kono jagao bini media ni ethics ni tuning nukjagya kho bo thing no information kaham ruo information bo kabangma ruo saklai bo tongo tabongkai je tuning tongmani ba bini je nangmani media ni je standard amo khri bini thanio bo to kaisa registered media bo romjagya tabo bo registered buya to kaisa youtube channel nai joto no youtube channel chalogoi manu bo tabuk bini thani kabang mo subscriber ang kahanai bo sak no tor jangna ni kok tongmani ya bo sak no buino angumti khlai nai dhamki somki riyang nani tongmani ya kaisa media singke to o media ni level tongbai sao bai tam kha salai na nang sao no bumtu ke response na nang amo bo thanda babe se wan sugui bo lama phuno na nang nai jodi bini haike thamji tongai tongkhang ke bo lukurong no baike phurungi mannai lukurong no bo baike kaham phurungi mannai kaham lama baike phunugi mannai bo nije se hor suni tongma klai ho jaga wo so diplomatic bana bo ma thangnai aki nasle angnani tei tabong nasle nani speech ri khabo o jaga thnisi bini chayang phango tabuk o jaga last kok ang sai ro no sungabo bathak jak no sini ang to sung continue khlailia no tabong ke jodi khana bajis proof no jacob phaiga live video phai bo nakar sana nangnai chungno ya lukurok no nakar santung je bini speech ni bagai ba bini kok thai ni bagai tuni lukuni bisingo bo kyawa sung lai ka jole mo phai lai ka wan sung mo sidra phai lai ka ama hairok no bo self phai gosina nangnai je bini chaya ang khana nakar di nei bo moje sana nangnai chungchini notice no chung toni nai tabok joratei bini action no nai bini pattern no sung follow khlai nai tai from the 20 to 30 days mas kaise joratei chung taise follow khlai pinai bini ethics ba bini bo media ni ethics the follow khlai bini pattern bumtui bo regret da ungkha ungya chung aborok bo naina thangnai naioi aboni yagolo chung chini je notice rumani chung withdraw khlaina nai jodi boteo se repeat khlai gangke chung teisa warning notice buria direct Indian Press Club Khumlung Press Club and Agartala Press Club or direct letter rohre resunai in case boteo se similar way mistake khlai gangai amo sorry san bini pore wo jodi botini lukurong no sorry sanani phaya bini wila step by step tini lukurok by ba chung Tripura People Foundation by tini defamation ang nanang mango ba kelangkin ang lanya nangai thangka je jaga sung ngi ang na tongmani no sungbo kaisa kuno hamyak tu mana musung ya no to bong ge bo bini kogo stand krak ngi ang na nangnai lukurok ni opinion no bujina nangnai abuno buji oi bini self guilty no bo feel khanya nangnai and bo regret khayang ke amule sungbo khaiman klak abo sung baki olo lukurok thanio no ya bari maru nai chung self decision na ya as a Tripura People Foundation NGO pano chung future ro buni bagi action ana ni pano lukurok ni audience rok ni pool namani baino chung action na sinai next time o tabuk bono nasingi tongono I khana jorate jodi bo live video phai joto lukurok no pohor by vishal no
ba je borok no bo kutu kha jesno phone bo dhamki rkha borok no jotono no bo phai nakar sanna nang ningthung bo live video si dhamki ro kutu gongka bo live video no phai no same kok no bini chalia hanai gosi phai nang ningthung